Nyaman agumanya nih. Mana nga parang bakukus nih. Nah, nyaman dulunya Mai. Oh, apa jin kan apa kan ini? Ay, na jin-jinan. Ah, yang nyaman Oh, kok. Pina, Ini, ano ini, ako ano na? ini. Alo, aja ko bagaduhan mga paka. Jadi Ate. ko na silak pa naman ini. Ay, ini aku mati kape. Apa rin ini? Ay, nyaman ako, Ma. Ini nyaman benabunya. Nah, ini aku malemon, Ih. Mai. Pinaasa bahagia ako na. Nah, Ih, nih, pian bilanya pian. pina apa ini? Oh, ini no Ini oilnya minyak Mai. apa? Nih yang lemon, ada lemon, lavender. Nih, RC ulun Ih. nih. Nih, kita ini musim nakakainin loh, kopi asas-asas Ih. bayinak. Bano ulun nih. Ulun puso-puso akan hirup ulun kasayakan. Mga pangarnya yung apa tadi? Ini produk yang liping. Iya, Nah, kok. ini Asa suwa aja ko lihat ng kayak gini na. makanya di produknya nih bagus banget gasan maringanakan kita stres kah kita baru mikir kenapa-napa Ih. baru pinasak salis makan Ih. pina batukan Gimana ha ka manukar ini? nukarnya di Ryan Oil Essential lawan pian mai jangan menukar di sembarang tempat Eh. harus nukarnya harus di situ dibujur-bujur di Sama nih ini nukar oh le. ini lawan butul-butulnya nih nah agak lo Iya, kok kumaha. apalagi di uangan pian Ini harum bener ya kalau. bunyi pian bilanya pian anak menukar mai kada kawa langsung pian harus Eh. konsultasi dulu Oh, kan Supaya- sembarangan le. Ada di bisa nang Oh, kira jin tadi dah dalam ka. busnya nang lemon kan pian kasayakan ka mana-mana nah. Amo anak anak ba ini pang dihiup ka Nah, ka. nak dihiyut kawajua. Nih, nyaman weh hinak maay. Ingatilah ban Di mana tadi nukar? di Ryan Oil Essential. Nah, aku minta aja dulu ya Eh, kak. yo anu kan ulun bagi. Nah, ulun bagi nah nih. Banyak kan nya. Nah, Oh, ada iya, banyak. ampulnya sini. Oh. Nah, kan ulun bagi situ pian. Nah, ayo kak. Sip teh.